abuy-buyain nyo ti ipopos ko. Ay, nawaw. Awanan niya man na ading, si Kaki Dimot. Ayun kaya Manong Danilo. Padasam ka dimot ni ag-vlog. Ha? Amok akabaila Manong. Ngamin, talentado ka mo. Si Kaki Dimot? Di ka madanagan Manong Danilo. Isuro ka no bilang laang. Anyati ko na. Ag-vlog ka mag-anak ka. Uwan ko mananang. Makapaawis mo't ngamin ni Dina. Ay katsi ka anak ka. Amok mo't kat akabailam. Awan mo't dakas na no padasaw. Uwan nga ron. Ay, makapaapal lagi ti vlogger nga susweldo iti dakal. Padasak mamit. Ay katwan anak ka. Sana balay. Kompleto mo't ti usar mo no bilang laang. Iso na laang tawan cameraman mo. Anda ni Tatang. Isupay lang Day, sika magayam ti masabat ka ang taon. Umis-isem ka magmag na. Sana kumisisem tata. Agkat katawa kit di Ha? Andat kat katawam? Sino pa ko ma? Nusana ni Danilo. Ha? Apay ni Danilo? Apay anyat nakakatkatawa. Ayakin ko na. Ay na. Nabuyat na in-post na video iti Facebook. Makapala ka talaga. Anya? Ay, agbibisi mo ta vlogger. Imbag kumamay, no, makaliwliwat di video nga impos na. Saan mo? Ha? Ala, umay kayo tata. Itugaw tayo pala dito igid. Tay pabuyak kada kayo ti video nga impos na dyan Danilo. Ay, sigurado makaalag kayo. Anya? Kasta ti imbaga ni Anton kada kayo tatang? Wayne. Unay nga ron nga alat na ita impabuyan na kanyak gibidyo nga impos ni Danilo. Binuyak awan mo ti makapalag. Unay mat dayang Anton. Imbis asuportaran na ni Danilo, ngam sa amat. Dadaulan naman. Hay, wan nga ron anak kaw. Impakita na pa'y nga ron kanyak di kuminto na iti post ni Danilo. Anya? Agasam ta kinumintaran na iti makapasair. Ay na, nakitak dayjay tatang. Imbag lakit din tanasingpat ni Danilo. Di na tinutupan dayjay abasher. Anya mo ng vlog ni kasinsin mo Danilo. Di na. Ha? Apay ka di Manong Anton? Apay ko ng palag. Ha? Makapalat. Anya? Ibagam kun ko na. Di na bagay ti ag-vlog. Subsuban lang aro din. Nagsilang pa'y tangisit na. Ay nawaw. Anya? Ay sus, naguyaw kayo matin Manong Anton. Ay, bagbagak lang tipod no. Iso nga ibagam kun ko na sardangan nan ti panang ipupos na iti conformila dita iti Facebook. Ha! Som karak mo boy. Buyat! Anya? Ay sus, naglaka lang ti solusyon day tama nung. I-block mo no di mo kayat makikita dagiti post na. Kasi lang matkat. Bueno, di mo kayat nga i-block. Gaputa kayat mo matlaang aboy-buyaan dagiti video na. Tapno adakat katawaam. Kasi takade. Saan mo ta? Hanggang basta. Idanon mo kan ko natin baga. Ay nanakaw. Uray anya pa'y tibagbaga day nga antaw. Di mo latan ikaskasaw. Wala na. Di kayo madanagan. Saan nga iso ti makapasardang iti panag-vlog ko? Agya manak takas tati ka panunuta manakaw. Awan tinasaya ta mapasamak no tutupak. Panunutek latan nga iso ti awan panunot na. Kahit siyak ti makaawawat. Ay, no apay mat ngamin nga dadagiti kakasta at tao. Di yun pampanunutan da dyan, anang. Kas iti na ko nakitay, saan nga iso ti makapasardang iti panag-vlog ko? Ay na, nagmayat lakit din nga iridistiro pa day dyan Anton. Huwag nga ron. Kita, kahit iso manin ti ko na nag-comment iti video nga impos ko. Uwan nga ron Manong, nakitak day ta. Subsuban Adam Buhala, ko nakit din. Ha?
Di mo latan ikas kaso. Panunutom latan, adi na ngamin kabailan nga aramidem ter aramidem. Iso akas taunay ti panang daddadaal na ka. Imbes asumuporta, day talaag babas ter aramidem na. Fan na medyo basher ko nak Ngamin, no di na ko makayat, aboy-boyan na giti impupos ko, puno ipos ko. Manulang mat day tamang i-black ngay. Day tamot ti imbagak idikan ko ana. Ngam di na matibak. Iso akay kayat na boy-boya ang dagiti popos mo. Amok, umapal laang dayjay. Nag-comment manan ni Manong Anton. Ito ako nanbain. Kita mainsan din Na, kita agman. Ate ta, basaan. Nagalas lang arudan day tarupam. Danggana sampay laang ti upload nga upload. Salbag at talaga day Jeng Anton. Awan tinasaya at ang maaramidan na itibiyag na. Iso akasta. Bueno nga rod. Yung di ka maupupay Manong Danilo. Agaramid kakit di nga agaramid iti adupay nga i-upload mo. Bayam nga ibas na ka day Jeng Anton. Tilang nasakit itinaga. Kalugaran tayo pa imot. Kaya may sa. Adamot nakakaduan idi. Ngimita. Isumot ten ti numero 1 a basher ko. Kas iti ka na yun nga ibagadag iti imun-un a vlogger. Saan tayo kano anam namaan asuportaran da tayo dagiti tattaong asidag ka da tayo. Uray pa'y kabsat, wano kabagyan. Kasta, daging Anton. Ay, sa bagay matigit diya, insan. Alakit din. Ituloy mo ter aramidem. Saan aday tati makasingakin ka Manong? Nasaya at mat na nagranata dito'y dalan, si Kanton. Apay ka di. Makapakigtot kayo mo't. Kaslad na basol ko iti kasta lang ayo Saan lang akasla? Talaga nga dabasol mo. Na, Pudno ka di tinadamak ko? Akat katawa am dagiti i-upload ni Danilo iti Facebook na. Anya, dahi tati salud-surong kanya, hita. Apay agkatawa ka ngay. Kasana, makapailag madagiti video nga ipupos na. Subsuban lang aro din. Proud pa lamang ipupos iti videos na. Anya? Hoy, Anton! Tapno ammum anya. Awan ti dakas ngar aramiden ni Danilo king ka. Tapno kat katawa am dagiti aramiden na. Awan! Ang makapailag ka talaga. Tiyan muna ngamin kahit makapaliw-liwa dagiti ipupos na. Ang saan? Bagay kan kuha natin pang horror, ejisin yan. Ay na, talaga mo't anak uy-uyaw kanya. Saan? Islight laon. Ay, ti ko nam day. Di mo kabaalan nga aramiden jay kas iti aramiden na. Iso ka kastaunay ti panang daddadaal mo kinkwana. Oh, iti ka naman. Sa anak nga imapal ka ni Danilo asubsubat. Imbagam ka di ka ni insan mo Danilo, di imbagak kan ka nga ibagam kan kwa na? Siguro, di mo imbagan niya. Gamin, no imbagam ko mo. Insardeng na ko man, ti pa nang ipopos na iti anyaladitan, di ta Facebook. Anya ngamin ti bibiyang mo aya, si ka Manong Anton. Oh, Di nakamot an-anon ti kasinsin ko. Ngam apay akasta kaken ko na. maal-ala sa anak nga rod ka dagiti nonsense ay upload na. Ora la to makder amin, ang buok ko na kwa. Ay na, ti kunam ket di. Umapal ka, iso akasta ka. Ay Oh! nawaw. Kasano nga umapalak mo nga ibagbagam? Kabalak mo nga garamit iti napimpintas a video. Ngam ti video ay upload na. Oho! Sige man nga rod. Aramidam, tabuyaan mi man, nupudno matlang. Ay, urayan nyo. Dayo napimpintas ti upload ko. Ngam dagiti videos yo. Oho, para makita. Nakaragragsa ka talaga ita. Jak may ladawan ti ragsak amarikrig na insan. Ay na, sana ula talaga Manong Danilo. Ha? Imo na akpay ang nag-vlog ngam itisi ka. Ngam na, umuna ka matin nga sweldo. Ay, pagyamana ka dagiti followers ko akanayo namang suporta iti videos ang ipupos ko.
Kunak tumo nga minkin ka, akabailam ti ag vlog. Ngamin, nalaing ka. O, kita umita. Maalamon inton Lunes ti umuna asweldo. Ay, wan nga raw. Ay, sapay la ko ma. Adun to pa iti idea ang mapanunod ko. Iti kasta, adun to pa iti may upload ko. Ay na, maragsakan kami unay kin ni tatang mo para kin ka anak ka. Agyaman ako unay nanang. Nagbiit Kaslaawan pa'y ti mano abulan apa nag-vlog mo. Ngamit ang sweldo kagaya man. Una nang, imado nga min ti sigod a followers ko. Iso nga adumutan ti agbuya iti videos ko. Agasan mo imahabot iti ribo-ribo at tao ti agbuya-buya. Sa bali dito Pilipinas. Ken sa bali pa iti abroad. Pagyamanan tayo anak ko. Tauray at dalat tadag iti tattaw amang upay kan ka. Saan kalata na pukawan iti namnama? Ni Anton ka di tidakdakamatan yun nanang? Ha? Awan da jay. Saan nga agbalin kanyak ti kinadakas ti ugali na? No ti panggap na, kat katawaan na, tapno isardeng ko ti panag-vlog ko. Oh, nagbidot. Ay na, agyaman nakatalaga. Ngamen kasta ti panunot mo, anak ka. Hey, nagsweldo gaya man dyan anak mo iti pa nag-vlog na. Hey, kasi ni Apo Jaws, adamot basit Ay, nasaya mo, tapno anda mo sukat dagiti bambanog na maray. Wen nga rod Ayun gayam, adda ka no palit yun ni Danilo inton Sabadaw. Umay kayon to iji balay Ay, kasta ka day. Ay na, talagamit Nuray basit tinasweldo na Panagyaman na ka no. Ay na, bilibak man iti anak mo, tananakam. Wen nga raod, day tamo ti pagyamyaman na. Tauray at dalata dagiti tattao amang upupay kankwana. Intultuloy na latta tinag-vlog. Awan tinasayat nga ipaedag ita at tao. Apasid pa ng dadael, ter aramidan da iti paadada. Kasta ka di, tatang? Ay na, nagbiit mo tan anak kasweldo day di Danilo. Wen nga raw, anak ko. Kitaam, agpalitsun ka rin ton sa badaw. Yaw awis ni nanang na itay. Kasta? Ay na, kasla ka ano lang idin ng rugi ni Danilo. Ngam ita, agpalitson gaya man. Ay kay mapantayo anak. Ay katun tatang, mabalin ka dimot asaan. Anya nga tatima ko na day nga Anton ita. Anya kumangay. Kukuha na latan ati umapapal. Oh, tao nga awan maaramidan na itibiyag na. Amangan kit David mo sa bali tinagtaudan di kwarta na sweldo ni Danilo. Ha? Amangan nukun kuna na lang nga sweldo na dayjay ti panag-vlog na. Nga uray saan met? Ay unay kami Ted Anton. Nagmaday ti suspitsam. Talagang aramidan mati amin niya. Tapno madadael mo jay tao. Sana ka mang dadadaal tata. Ibagbagak lang tipod mo. Anya. Sweldo ka no kayam. Oho. Ala, ingka ka agpulisan tayo di ayan Danilaw. Mapantam ang makiraman iti litsyon. Litsyon ko na yun tata. Wayne! Uray ladwa nagdadakil ababoy ti litsyonan da. Madama ita ti panagluto da di limabasa. Anya? Ay, mapanak nga ta. Kasla, mabainak tata. Halaki din, bain-bain nga. Humay kaki din. Adamot ni Anton manong Danilo. Agad, nasayat ano da? Adapay lam rupa ng kalpasan ti amin nga nararamid na. Bayamon din na. Siguro, naamiris na, tibidot na. Nasaya at ano nakaamiris. Ngam no makapangpanganlaang itilitsyon. Iso nga imay, ay ure awan. Bayamon, tapno umay mat makipangan. Makapaasar ti rupa day tang Anton. Basher, ngam umay pay laag parang ditoy.
Nasaya tayo may ka. Umay ka di kusina. Ado pa iti makan ijay. Ayun, agyaman ako na, Danilo. Di kag babayin. Umay kalata ijay, manong. Uwan. Ay, uwan kaya. Pasensya ka na, kadagiti, nailawan ngay nararamid ko kan kay day. Ha? Awan da jayon. Sikakit dimot, manong. Ay na, naimpaglakit din ta, napanunot mo, tinagpalitson. Ngamin, gapo iti litson ko, nakamirisa ka din ko. Anya? Kung kunaklaan, hanggang pudno ti bagbagak. Nakamirisa. Sana nasayat. Dagiti imbagbagak apa nang papabain ko kan ka iti Facebook. Kasi itin ako na. Awan da dyan, manong. Mangan kay kidi amangan. Amo ka nasakit tinakam mo kanyak. Siguro, pampanunutumpay. Maltutanak. Ala! Uy, saan ba ta, manong? Saan nakas tati panunot ko? Saan nakakas ka, manong Anton? Ha? Ay, di ka mang bash no di mo kabaalan nga aramidan ti aramidan ti padam a tao. Suportaram tapno adda pa kay ranuda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.